ภาษาอินจิใบเละเวกูตูนกันวิดีโอจูวานพลายลำปังเล่มอ้อVawiin Monday ni som pasari February som pasari ania President's Day ania kan tu te an lokala Vawiin sikul chalan ya naktu ka skulan kal le do na wangin hei an hong tre pa an hong main run te nen kan Huan kan va fangang kan pia chuan chu mi ma chuanin helai hianin mi kan thil tu sa ka han en tem lo kang cheu okay hey Vawiin ka January atanga ka khai chi to kha hey run te hian kan han en tir lo kang hey hi this is pak choi nia hey pona da an hun to lu tuga ma se la khwa la vot lu tuga kan la da thei lo ni hi chuanin wow look at that how big they are hey hi ka broccoli an nia hey pona dan ngai to lu tuga tun ka ra khwa la vot do na wangin kar le chuan kan da thei to sa mang chu kan nok cher nya hey hi these are cabbage bete and hey hi atnu de wakachina nya hey cabbage po hian lian to lu tuga what do you think bete you're going to help me when it's warmer we're going to plant outside hey po hi cabbage nya you like cabbage bete yeah hey Chuan in here lama hian there's one at the bottom here let me ito hi oh ka hey po antram ani antram hey at duang thalu tu ka hata hian antram ania hey hi Kelania rapini ti velani chuanin pona kan vakalanga kan we're gonna explore the garden okay bite before you go and hong main garden kan han kan vakal lu kan duang thasama kalom ve lu tuka phun son achak om to kho mai khwala vot deu boxi ya thiri si lawa what look tuka what's the temperature but there like 30 kan sanga deal te po ko ma se oh kan sanga to the look the fish are swimming cool ma se kan neng lo let's go see that but there ente kan khu ngai kha hey kan hey kapurun hey ma se khwa vot lu tuka kan an ran thang lian thailo bete cover le ka shitlang tlat maya ka insut maya ka ha chiao na sabok sia all the way down here hey run te hianin min han tranpui lo kani hi a fel khop mai alomom thin ania a little hey bite put this across like get a couple of the woods here yeah you can just and so it will not fly away or you can put the bucket at the bottom to hold it nia run te hi kan rori khop mai Okay, we're gonna go into the garden. Kar le vela chuanina kan englo thei to meng bite. An ro khop maya bite ente kha ai khami kha cover ro. Heng hi ka zi khlu man nia. Khwa bot em sung pon
กันโลละ survive ฟ้าลมครบไหมdegree สมนิเดือดโทอ่ะพวกกิโลนี้ลมครบไหมตุนกุมาชวานินกะ raise bed เฮาฮีอาคูนาลูกกะเสียมเวตงอ่ะจะชวานินคลาสสิกาโปอาเซียมเดงเวียอินคูง่ายเลวิน Oh my goodness เริ่มจานชวานินกันเสียมเวทยังชวนอาชินนะอังนี้จู Yeah right hereเสียมเวียงจูเสียมตุนกุมาเสียมกระดูจูนี่กันติดไทยมังจู Okay Hey what do you think What do you think about Emmy's garden right now? It's all dry right now, right? So we're getting ready to move. Like when คว้าหลุมเด็กหุ่นอ่ะกันเราก็เลี้ยงกันตลอดไปแต่ช่องแต่โซกัน we have to burn them ตลอดSo let's go down there and Emmy had a fire the other day. I cleaned. Let me see. But hey, tahian ka antram ba omahan. Open that. I don't know if they still survive. Kasi ka hian chuanin kan ro em maya an la thila ve. Engma. Okay. So hi om lem lawa. Thing around again. Lung len thak ang reng ve thawa. Huan han nei lo chu. Lung len thak Oh, there's my strawberries. But they were, when it was warm last week, they came out, but then it's so cold again. Are you cold? การภาษาคานให้ไล่ซงฮิกัติฟายเวกะทั้งละหมาควานิน Let's walk around to the other side. Let's see. คุณเวกกะตุ้มนี่ You think you can grab some of those? Yeah. Can my jam? Okay, yeah, that's all right. Well, when it's warmer, we're gonna have to clean up a little bit more, right? Hey, kwa bo bangin asam hi me du lawa kholum dewa kan ne don ya ni chu tha thau mai se avot lutuk Please like and subscribe. Galome. Ole khati te mai kha tu na ka lo share le thei cheu chu ni e kan lom em thank you so much and God bless